Assalamualaikum Soiku. Kembali lagi di channelnya Riri. Hari ini aku mau baca surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Jumlah ayatnya ada 3, diturunkan di kota Mekah. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim.